umaze kumviriza kare warubizi yuko atahora bigera umutwe kuvuga nyine akavuga ati jewe ukorotse ndakwica nta yindi nta bindi biganiro ndakwica urabyumva nubwo no munsi avuga ati jewe ntacyo nzi ndubwire nabi ati Olivier ntubwire ugaca rero ndubwire yabaye porte parole w'abanyamurenge kwiyumvira uti none ko ndubwire he amakuru tuzi kandi iyo ni umuhutu wo ku maraso yose sibyo ndashobora kuvugira Kongo kandi nese mu Rwanda ndashobora kuvugira ubwoko bw'abanyamurenge kuko ntabuvamo iyi genocide y'abanyamurenge rero tuyitege kwiga ntayo ntihagire umunyamurenge yicara yiteze bazorera genocide n'abantu cyane na giseke tuyite turufu y'abashaka ni karata ni urumva icyaha cya genocide ni icyaha kiremereye cyane ku isi yose umuntu yariwe genocide abikivume mugabo umaze kubona noshefu do leta atabwe kwesiti bavuga ati wapi ibyo nurayibaza naka umuntu ashobora gushyira ku kabaza ati abikwebye kubera iki ibiganiro by'itoha bigeze bizova ega burya igituma nakubwira iyi ntambara y'Kongo yose ndibaza yuko ishobora kumarwa n'ibiganiro kubera iki apotre ishobora kumarwa n'ibiganiro kuko ubwenge urabe Kongo yatanze ikirego irega u Rwanda u Rwanda rwakoze icyo bita genocide munsi abanyamurenge bavuga baravuga ati twebwe nta munyarwanda twatumye kaze kurutabara abarundi nta genocide yo baradukorera mugabo abandi bakagiriza genocide abarundi apotre mwino bise aho bigeze ngo Minembwe yafashwe ngo yarakikujwe n'abarundi ayo makuru sinzi ko yo kugambanira cyangwa se kwica abanyamurenge bose kubahonya hari ico ubizi ku makino gihe ibihe byiza cyane kuri wewe mukunzi wa Utamu Podcast twizere ko mumeze neza cyane aho muherereye hose haba bari mu Burundi ndetse n'abari mu makungu bari Leta Zunze Ubumwe za Amerika turabashimira cyane ariko dushime kuba mwarakomeje kwihangana ko hari haize mwanya munini tutariko turagaragara muri bino biganiro uyu munsi twongeye kubagarukanira umwana w'Imana umuvuga butumwa Apotre Isidore Mbayahaga twongeye kumugarukana mu biganiro byacu mu minsi heza abantu banavuga ati bashobora kuba bafashe izindi ngingo cyangwa se barafashe akaruhuko nta karuhuko twafashe ahubwo twari turi mu bindi bikorwa reka ndamuha ikaze muri Utamu Podcast Apotre murakaza neza cyane murakoze nabo n'abafego misi myinshi abantu bari bamaze imisi bibazaho uwo buri cyangwa se ko barafatiriwe n'ibintu byinshi cyane oya bo nahora mu mahanga mu ngendo z'akazi ariko ubu niho nta kindi cyafatiriye ibiganiro siko kazi kiwanje oya siko kazi gukora nabise ibindi ngora rero byari byantwaye ku buryo namaze umwanya muto ntaboneka hari n'umuntu yavuze ati ubwo niyo baba barafashe ingingo yo kubihagarika cyangwa se gukora ibiganiro mu buryo bwo kuremesha abantu cyangwa se no gutanga ihumure kuri abana bariya n'inyigisho ati ubwo niyo barafashe ingingo zo kubihagarika inyuma yuko hari uvuze ati tuzobatumira baze baraza kudukuburira amabarabara no kugira ati ubwo nibo barabwiye kukubura amabarabara oya nta si ibyo kuko mu mico y'ikirundi kiyago cyane giciza kuganirira abandi ikintu ciza ariko ntaco mbona co tuma kibihagarika umuntu ahindura imvugo gusa n'ivyo yavuga ko bivanye n'ibihe uko bigenda biha ibindi ibyabaye byose byo biriko uyu munsi byo bizoba n'ejo ariko ubundi ho nta kibazo kandi kinaco amajambo nk'ayaye numvise nabonye na bene wanyu baramuteye ibyatsi kandi bagize neza umuntu yavuze yuko tuya gukura ababari wabo ntamubonye ni Munyakazi Sadati n'agahimbo sinzi byari byamufashe umugabo arabizi ko bitokunda hama gusuzugura umuntu atagiye wawe si byiza kuko si sawa mugabo ndashimira Kameme abanyarwanda bamwe
ndetse n'abari mu nzego babonye yuko yavuze imvugo itari nziza bagaheza bakamubwira bati wakosheje asabye igongo barakomeza rero muri iyo nzira kuko mu bana babo barebwa benshi bavuga nabi benshi usanga bubahuka bakaburira indero abandi baruta ibindi biraruna caki biruza gusubira kuvuga ibindi bintu wa muhungu munini gasoko ariko aravuga gashyira umukuru w'igihugu cy'Uburundi ukiyumvira rero abamujejwe hariya bimwe ugasanga wapi kuko mu Kirundi bavuga ngo urera nabi ugatukwa n'abakwa bijya bitukwa bajya abantu rimwe na rimwe inzego z'u Rwanda canke abaterwa mu icyo bakoze kuri ibyo ntihagire icyo bakora icyo babona mu ishusho y'abanyageni mwirya bavuga ngo igisiga kibi gitiga ubiribi gitiga ubiribi kuko akenshi baravuga ko umwana akurana indero yabonanye se canke nyina niwe karero kiwe rero nibaza yuko ibyo narishatse kuvuga ku bya Sadati ari bwavuze wapi utakuze ntakurushinga ariko siko bivuze kandi ibyo yababwiye yarababeshe ntibabyitega nabonye baramwiyamirije benshi haba nk'uko babivuze ati mu nzego cyangwa se n'abenegihugu bamwe ati uko biri kose niba turiko turagwanya ubucakara na colonization ntibyumvikane ngene mu Burundi azoza gukubura amabarabara yo mu Rwanda cyangwa se imihanda mugani wabo cyangwa se wo muri Kongo nawe azoza gusukura ubwiherero mu Rwanda ati byo bari ubundi bucakara mu Burundi yabaye imvugo y'agasuzuguro imvugo nyene sizwe kuye kuvuga urabona ko urya cyangwa cyose itikivako ushatse kuvuga ko ibyo yavuze abisaba bikowe ibyo nitwo muteba ko kuko nta gaciro umuntu nta gaciro umuntu yobe nyemerera rero tubwire ibyo twiganiriye mu buryo bwiyaguye twiganiriye ku byerekeranye n'ibivugwa ngaha hakurya muri Kongo bifatanye isano n'u Burundi ndetse n'u Rwanda muri Kongo hamaze iminsi hariho intambara na cyane yibasiye cyangwa se iri mu gace kamwe aho hagezeho bakabwiraho bakavuga yuko hari n'ubwoko ari bwo burondegwa cyane ndavuga ubwoko bw'abanyamurenge ubwoko bw'abanyamurenge bikavuga yuko abarundi bagamije kubuhonya mugabo ni bakavuga ati natwe twaje kubutabara abanyarwanda uyu munsi abanyamurenge baravuga ati twebwe nta munyarwanda twatumye kaze kurutabara abarundi nta genocide ko baradukorera mugabo abandi bakagiriza genocide abarundi apotre mwino bise aho bigeze ngo Minembwe yafashwe ngo yarakikujwe n'abarundi ayo makuru sinzi ko yo kugambanira cyangwa se kwica abanyamurenge bose kubahonya hari ico ubizi ko makino gihe bo bwa mbere hoho abanyamurenge bose barabizi abanyamurenge isinzi ryabo baguye mu maboko y'u Rwanda nta baguye mu maboko y'u Rwanda n'abavuga yuko baguye mu Gatumba baje bakurikirwa n'abariko barabica biciyumvira rero nibaza yuko ivyo wowe bivugwa ni n'agace gatoya k'abantu kabivuga ko abanyamurenge bemeye kuba abacakara canke abaja b'u Rwanda bemeye gukoreshwa na FPR canke intwaro ya Perezida Kagame ariko abanyamurenge bakuze kandi bazi ubwenge bari mu ngero zose benshi wanashaka ajya amajambo nta gaciro bayaha ibijambo bivugwa na Nyarugabo canke n'abajya bandi bigora kuvuga amagenocide sivyo nta gaciro babiha kuko bwa mbere ho nimba ari igihugu gifise abanyamurenge benshi mu Burundi aba impunzi nyinshi ziri mu Burundi hanyuma biragoye kuvuga ko uvuze ngo mu Minembwe umuntu asubira kwibaza bijye unyabwoko buri kivugwa mu Minembwe kandi mu Minembwe ni village imwe canke n'umusozi umwe mu misozi myinshi yibamwe abanyamurenge muri Kongo abanyamurenge bo mu Mikarati abo ku Ndondo abo mu Bijombo abo ku Mutarure abo za hehe hose za Kubwegera n'ahandi za Buvira
Ifizi na Mwenda hariho harabari kurumva bavuga bariko baragira guhinga oya kandi aho hose nagenda kubwire yuko hacungerera umutekano n'ingabo z'abarundi wanashaka abantu bari ngaho n'ubwo bw'abanyamurenge bararima amasoko barivuza baratembera rero baranavuye bakaza nino kuramutsa inshuti zabo ushaka abagenzi abaza kurangwa bagenda kuzo kwasi y'umusura hari abaje kurangwa bagenda bari mugacuraba rero kubera iki bavuga ngo mu minemo mwindi mvugo sinzi ko muri biko biravuga ntihagaraniwe ubwoko bw'abanyamurenge oya hagaraniwe abagwanyi bariko bagwanda ku nyungu z'u Rwanda bitwa twirwaneho nimba ari MRDP AFC n'ibindi M23 bari abasirikare bitwa yuko bajyana na Sematama na wa muhungu w'umutubere avugira mu televiziyo bw'abantu katari karwana yitwa Rugabo urumva nibo bavuga bati twe tugiraniwe mugabo bagatinya kuvuga bati twe ntambara ntayo tuzutsinda turabona ko tugiraniwe ntayo dushoboye igitondo ko badufatisha iminwe bagaca bagomba kuko mona ugiye kubona abantu birigo baravuga amajambo nk'ariya pari ibihangange bamaze gukoma induru bakitabaza bakagomba gukingirwa n'abatama umuntu agasanga yinyegeje mu gikwembe cyangwa mu mvutano y'umukecuru nyina cyangwa indakuru bakaja kuvugira muri ya makoti ya basekuru bari hariya bakavuga ngo nimuvuge mwebwe kugira si wo bariko baravuga domo bavuga bati dutabare kugira ngo twe turabona ko izi ngabo zabo zizingaha tuzoziva imbere bagatinya kumanika amaboko kubera u Rwanda cyangwa bariko barukoresha hariya bavuga bati mwihereye mumveyo ikindi nacyo burya bariko bakoresha amakosa ubwo muri mu ntambara muri crime de guerre hari ikintu bita bouclier humain kirazira dushobora kujya kurwana nguco ufata abanyagihugu batagira ikindi kintu cy'urugamba barimo bibereye ngaho nguco bagira inkinzo yawe ubagira inkinzo c'est-à-dire nihagira urugamba rwana bahakumena ahubwo nabone bapfemo bazira intambara yawe ate nabo bayigutumye ijya manifestation rero wabonye ni manifestation y'abase batabana barungamo bari bavugira muri ibyo bikwembe byabanyina nta musirikare yagiye oya kubera ahandi abanyamurenge bavuga ngo genocide ngo bareka kubona abasirikare b'abarundi canke Perezida yishimye afatanya Tshisekedi waruzi yuko abanyamurenge benshi bari ngaha mu Burundi ibihumbi birenga 32 baratekanye Chushi akamara kudonda muri muri misozi iwabo ngaha Safizi na za ahantu hose akontora baratafoka ingabo z'urundi zako bose baramahoro baratekanye umuntu akora ivyiwe ajya kurima borora bakora bakajya kuragira n'igitungwa gitakaye babwira abarundi bati dufashe tukirondeze mu kiturondeze kuko twatakaje ibitungwa akayibaza rero kumva bajya bariko barabivuga nta manifestation y'abanyamurenge yabereye mu Minembwe ni manifestation yatwirwanyeho yananiwe urugamba kubera yasutswe n'u Rwanda cyangwa niyo y'Uburundi uko nigo URDF rero mu yindi mvugo muri sanzwe ibyo kwirwana bakavuga ngo nibo bakingiye ngo abavyeyi babo hari bakingiye abasivili ahubwo no munsi abasivili nibo byahindutse bakingiye abagwanyi inyuma bakingiye abagwanyi niko bimeze kuba bariko birwana bagwana kugira ngo batabara abavyeyi bagira bapfa mugabo no munsi basabye abavyeyi babo kubakingiye ubu bakingiwe umuvyeyi akingiye abasirikare kwe uko bimeze n'ibisanzwe kandi mu yindi mvugo tugombe tubwira abantu abazi gusoma ibintu n'ibindi iyi ntambara yaha muri Kongo iya Emwe tubana batwirwana n'ibindi yaheze kera yaraheze nayigira ariko abandi baratsinzwe byararangiye abandi bavuga yuko ahubwo M23 ishobora kuba igiye kushiramo ingufu nyinshi ngo baherutse guhabwa n'iminsi igera kuri 15 ndavuga u Rwanda leta z'umwe za Amerika yavuze ati mu minsi 15 ibintu bitegeza guhagarara u Rwanda kwa rwavuye muri Kongo abantu bakavuga ati rero
kugira ngo ntibaveyo ni byiza ko M23 ishiramo ingufu kugira ngo babone ko bagiye gutabara bagwara na Amerika rero bagiye gutabara batabaye ninde batabara babandi bava nabo bariko bakomendura bakene batabara bagiye gutabara babanyamurenge abagwandafone barega abanyamurenge ntibari muri Nord Kivu oya bari muri Sud Kivu none mvuye turakuvuga ngo yafashe Nord Kivu none muri Sud Kivu hari yiri hari abanyamurenge bari muri Nord Kivu atari Moyize Nyarugabo na bakanye kibajyamye hagikoma nabo nese kuvuga ngo niho bari ngo ko yahora bashaka niho bugaraniwe no Rwanda rubacungiye ariko nta banyamurenge ari hariya muri Nord Kivu oya hari abatutsi bandi nabo ni abatutsi bavuga ku banyarwanda bahunze itanduce bakavukira i Masisi hafi ya Kibuye nakuze ni wabo kuravyuka mwini mvugo nta wapi ntambara yarahetse yararangiye nibijya mubwize biratangaje kumva no musu Rwanda sinzi ko maze imisi ukurikirana neza jeri baza yuko hageze yuko babona ko responsabilité z'ibyabaye abantu bagiye kubyishura ubwo responsabilité ni personnel abantu babikoze bagiye kubyishura sinzi kurubwiza ama discours no musi ya president Kagame atanga kubyikura umviritse sinzi discours yavugiye muri cyakintu kiyogo uri mutambukanyi unity kwa unity bamwe bagihagaze ku byako Kagame yabibana yarazibukiri yakunze bukira icumi kurabyo yavuze ibindi avuga ati ku byako rero murabizi ko ari ndungire aho bari babwira nibo bikurikirana wabizi sinzi ko ari cyo nakongeza ati rero je ndacyumva ibindi azoguma babwira ni wenyine wini mvugo nihagira nuko babaza ibyononekaye hari zabaze nduhungire duhungire hashobora kwisanga umunsi umwe ajyamera wakagandarira ati ngwino dusigurire ibi ati ni wobi kuko nikimanyamenye aho yaguye umutego muri no misi ndubwira yahereza kuvuga yuko bidashoboka ko aeroport ya Goma yoguru kandi ukiyumvira umunyarwanda Goma ushikiranganje ajejwe imigenderanire y'u Rwanda n'ayandi makuru aza kwiprononsa kuri decision ifatwa ku kibuga c'indege kiri mu kindi gihugu mu yindi mvugo yaremeye yuko ari u Rwanda responsable wibera muri kaya karere ka Goma byose nibyo yadekranye yarabyemeje ageza avuga ati turi ibihugu ntibikunda c'est non c'est-à-dire finalement rero byabyagiye uravuga unabwo nuremeye yuko ariko chef w'intambara nigo chef wibera muri Kongo ni administration parallèle ni muri Kongo c'est-à-dire ibibera igoma byose la décision ni Kigali c'est-à-dire ni byavuze mais uri yabatetse urumva kari nduhungireho kumva nimba president atangiye kuvuga yuko ati muramubaze urumva uzurabe umwami n'umuheto bifora byose mugahagaze kugenda akagenda umwami gusa umuheto ukisigarira muyindi mvugo nigenda ndakubona mugahagaze ku umwami ufyatagara mu macabya umuheto ntacyo wabaye akibazo nini mvugo rero umwami ninde umuheto ninde apotre mwabo bantu babiri umwami ni ndumve Kagame ni Kagame ni bamurekura n'abatikeye ni leta yiwe hagaze responsabilité niko byagabaye kuri Bosco Ntaganda harabanye mugabo haragereye bati stop urahagaze kuri harekasi hari ibintu byononekaye abantu bapfuye hari byasahu hari ibintu byamamaguritse bavuze ati rero procès iratangiranye hateze kugira wita Ntaganda Bosco bamuhamagara i Kigali bati wino hano icyo tukubona kuko yasama cyo gutora aya mategeko hise bati niga nusubira hariya destination irahi donc urumva rero ni ugiye kuraba bisa nuko abantu batanguye gutinya nivyo ariko uravuga bya Amerika itanga ultimatum ivuga ati
iminsi igana gutyo ibintu biba byaheze sitadire intambara ziheze haca hugurwa amadosi y'ibyaha byabereye mu ntambara abazobibaza urumva ni babandi babaye responsable bavyo tuvuge ko Kagame yari karatanga cyangwa se president w'u Rwanda nyine cyubara umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Kagame yari karatanga urugendo hungirehe ti nyamara ibintu bizogenda biragenda kuko umaze kumviza kare wahobizi yuko atahora bigera umutwe kuvuga nyine akavuga ati jewe ukorotse ndakwica nta bindi biganiro ndakwica urabyumva muguno muzi havuga ati jewe ntacyo nzi ndubwire nabi ati urigende ungire ugaca rero ndubwire yabaye porte parole w'abanyamurenge kwiyumvira uti none ko ndubwire amakuru tuzi kandi iyo ni umuhutu wo ku maraso yose sibyo ndashobora kuvugira Kongo kandi nese mu Rwanda ndashobora kuvugira ubwoko bw'abanyamurenge kuko ntabuvamo uyu muntu yashizwe mu biki ari mu muryango w'abanyamurenge ko bafise imiryango bavamo ari mu miryango yihe abatutsi tuvuga tuvuge na Nord-Kivu na Aramaja bini mvugo ministre wa affaires étrangères yavuze avuga ivyega igihugu aserukira ciwe rero rimwe na rimwe urumva hazogera ngo ati David yavuze ntaho yari mutubwire ubwira ivyega igihugu cy'u Rwanda uravyumva handi bamuretse igihugu cy'u Rwanda kizobyagezwa hano kibisho mugabo umaze kubona no chef de l'État atangiye kwesitira bavuga ati wapi ibyo nyuma yibaza naka umuntu ashobora kwishyira ku kabaza ati abikwebye kubera iki ibiganiro by'itoha bigeze bizova mwiki ega burya igitona kubwira iyi ntambara y'Kongo ngiye sindibaza yuko ishobora kumagwa n'ibiganiro kubera iki apotre ishobora kumagwa n'ibiganiro kuko ubwegura Kongo yatanze ikirego irego u Rwanda u Rwanda rwakoze icyo bita Genocost ni kuvuga guhonya abantu ubahoye ubutunzi bafise ntubahoye ubwoko wahoye ubwoko ni genocide Genocost ni ukuvuga u Rwanda warezwe yuko rwakoze ihonya bakongomani bibahoye ubutunzi bafise ibyo bafise niyo Genocost ni terminology y'abakongomani baretse kudeko kuzana nyine uravyumva ugacubona no munsi ibirego byuko bamubareze u Rwanda irahebiriyo muri sentare yo muri Arusha iyi penale internationale barabishikanye mu bubati bwawo biriyo eske barasinya amasezerano yuko vuga ngo barumvikanye ega kumvikana harimo no guheba byinshi ku mpande zose by'ibyabaye rero Kisekedi aciye ubwenge Kisekedi afite n'abakonze bakomeye ibyo niko ndabona urabyumva abantu benshi baravuga ngo rero mu masezerano y'Idoha ngo bashyizemo imitego myinshi y'ibintu hagararako kugira ngo ntajye gusinya amasezerano aza gutesha agaciro n'uburemere ibyaha yaje mu Rwanda byabaye mu hagati y'izo ntambara zose zabera muri Kongo aho rero bigenze gutyo sinzi kizokurikira ejo intambara ishobora kuzoba intambara kabisa urumva kandi ikindi nacyo Kisekedi hakiriye ubwenge njye niko ndabibona Kisekedi yagombye kuvuga ati inyoni ngo yanyoye amazi yarangabije arayibaza ati nikubera ati ndagomba nyine akabikabona na bose urabyumva c'est-à-dire yagiye systématique uno munsi urabona ONU iramaze gusinya des résolutions zerekana u Rwanda y'ibyo twakoze muri Kongo ugere muri Union Européenne bari barafatiwe ibihano ku Rwanda ubwo urumva bahora ibyo wakoze muri Kongo sibyo amashami mpuzamakungu za Human Rights Watch baratanga amaraporo barerekana amabi yakozwe muri Kongo yakozwe n'u Rwanda abajournaliste d'investigation
baratanze amaraporo n'ibitabo barabisohora berekana amabi yakozwe no Rwanda muri Kongo sivyo mu karere ni ukuvuga bagiye berekana bati twebwe tujuje umutekano abakongore ko barapfa bicwa n'u Rwanda kuko iyo bihari yose Rwanda mugabe Rwanda mu izina ry'u Rwanda winyegeje muri iyo bihari byaremewe ubona ko bigeze no muri Maison Blanche Washington bavuga bati rero wewe turabona ko ari we gora vayi sadiri baramubonye niya kandi bo urabizi bakoresha amasatelite nabo ugenda ijoro barakubona aho kwinyegeza hose barahabona sibyo ibitigiri by'abantu umuntu aba yishe barabibonye barabifotora uno munsi wabyo ultimatum batanze sadiri rero hashobora kuzogera igihe Kisekedi avuga ati yewe makuru natakambye kuva kera murabizi uyu muntu azumbuza amahoro gushika cyane jewe rero sinase kurwana nawe kubera namutinye cyane yoneye cyane ntabishoboye jewe nashatse mubanze mubibone ejo ni namwivuna mumenye yuko namwe mwari mwarahanuye bikanga harashobora umunsi umwe tuzokwikanga umunsi umwe Kongo ikirasa Rwanda by'ibiganiro bigahagarara ati ndabona cyane nako ntagize kuko bababukanira bagabo ntiyimye azovuga ati jewe rero urabona aho byahendekeye n'amakungu reba bwije ukuri yabwiye kirikare sishobora kwemera ibintu ko bigenda gutya kandi nabo babigirimo bikanga ngira Rwanda nabo yabirukane ku ngufu muri ico gihe arashaka kugira intambara kandi u Rwanda rusugereje ntuzutabaza amakuru uzoba ati twahereka tukubwira no twaraguhanuye ni ibi rero petete baca babona ati ibintu bishobora kuzohera muri ibi bintu bagaca bagomba kugira urunani n'ibindi bihugu bisangiye ideology n'u Rwanda byibumbira hamwe bityo yuko bigomba kudefana ubwoko no mu karere kugira ngo intambara rimwe na rimwe niyaba bizofasha ni kwigwana ariko rero abo bantu haragoye ndagomba kugaruka kuri cya kindi rero ntaho nyabwoko ny'abanyamuringi gihari aho baguye barahanze wabishe baramuzi wabicishije baramuzi donc barabivuga neza yuko urupfu rwabo rwatanguye kwigaragaza rwose ruturutse Rwanda byivugi basha ibyemezo tuvuga ibyo dusubiramo n'ibyo twabumbanye bonyine n'amajwi y'abari n'amasanamu muri iyi minsi na Dariki basubiye twaraduze y'amahoro Peace Association c'est kwemanga yuko akora n'u Rwanda ati nibareke kumbira ko ama intimidation ko no bakorana na leta ya FPR sindi cyenye ini mvugo kumwe n'abandi cyenye donc urumva n'ibintu barabizi ko nta mugambi mu leta y'u Burundi bafitiye President Ndayishimiye ariyo kubatabara n'ikimenyamenya bamaze kumurikira makete ategura ko kangana bamiyambaza icya kabiri ayo ma association nyene yarigeze kumusaba imibona leta y'imike barandika ku ma Twitter yabo baravuga ama discours yanditse n'ayandi ari audiovisuel zivyo bashimira Burundi n'ingabo z'u Burundi ibyo ni byatakaye uno munsi kubera umusugerezo wa FPR cyangwa wa leta ya Kigali bavuga toya hindura muvuge yuko abarundi rero bagomba kuza bagomba kubamara mugaba gace bavuga gace gatoya kamwe gusa ko mu Minembwe agasozi kamwe yindi yose itekanye ni ukuvuga bari abantu wabonye ba manifest bafashwe mbiri nini mvugo muri manifest cyane turabica ubwati yabaga mu bwati ariko ko kuri muta manifest murabona ico kinyoma cyabo ubu nta mutekiki nico gituma rero abantu bagomba kugira bagacaho babone bagize Burundi sinumva impamvu ntayo barabizi nabo batanga ntayo reka ngere ngaho nyene witwa Sebakiana numwe mu banyamurenge novuga ko azwi umupastori mugaba temera amakosa akorerwa muri abanyamurenge siwe wenyine hariho ba Sebakiana hariho bitwa ba Mukiza Kingungu hariho bitwa ba Manyota
hariho abitwa ba Gakunzi Fredy Gakunzi urabyumva hariho ni benshi ufise urutonde mwenshi usiko ko rukurikirana ibiganiro byabo n'abasipesiya n'isinzi ry'abanyamurenge kandi abagabo b'ijyamuntu badakenye bafise ubuzima bwiza bari mu muga bavuga bati icyo kinyoma cy'u Rwanda turakirambiwe ba Maître Emile Muhizi abitwa ba Mandevu abitwa bande bamwe bari muri Amerika abandi bari za Canada abandi bari za Australia abandi bari hehe bandi ni benshi ibyo muri ico gihe rero Sebastian niwe peut-être azimbere akaba ashobora guhaga kuko niba nabonye hagarariye atwara yita IUB International Youth mu Banyamulenge menga ni International Unit of Banyamulenge niyo international y'Abanyamulenge okay ni uyu mugabo inyuma y'imo hari abandi benshi bari kumwe zizagomba guciramo nuko nari numvise umuvuze ikibazo cyo ntari bakivuge ngo numve icyo ari umuvuge byamuhagurukije yisunze ariko biravugwa ejo mundi Moise Nyaruga baherutse kuvuga yuko abarundi bari hariya mu ntumbero yo kwica no guhonya ubwoko bw'Abanyamulenge nta numwe atazi gituma abarundi bari hariya bose barabizi n'amakungu arabizi Sebastian nawe rero yahagurutse mu miseze abantu baravuga bati Sebastian yigeze kwerekana uruhara rw'abarundi bari hariya ku buryo bwo gutabara no gufasha izo ntambara kugira ngo zihoshoke bari ko barafasha Abanyamulenge uyu munsi bitegekanijwe ko tubone ikiyago ca Sebastian nabonye ku rubuga imuhira ni bari muhira TV bari heze ibyo witwa Emas barateganya gukora ikiyago ariko ivyitezwe abantu bavuga yuko bitezwe ko agiye kwiyamiriza abo bantu bose bitwa ko ariko baravugira Abanyamulenge no kubatabara no kubago no kubakiza cyane cyane ko hakugira Akanyaru atari bo babatumye ibi bintu biza kuba message ikomeye ku makungu no ku gihugu cy'u Rwanda nibaza ko ari message ija kubidasanzwe kuko amakuru dufise ava muri Abanyamulenge nyene nuko Sebastian amaze imisi avuye muri Amerika akaba ari Kongo makino gihe uravyumva hama ikindi naco n'umuntu atanguye vyamiriza uyu munsi ibiganiro vy'ijene mumaze kubikurikirana kuva kera cane haciye imyaka ari mu bantu bazi ikinyoma n'akarenganyo ubwoko bwabo bwakorewe n'Abanyarwanda kuva amaze gukora ibiganiro imyaka ntimugiye kuri YouTube ukandika izina ryiwe urajya kubisanga ibiganiro kuva kera cane rero kuba yabaye no kuvuga ati cette fois-ci turangize iyi ntambara y'abantu bahawe amakomisiyo kumara ubwoko bari mu ba Moise Nyarugabo n'abandi abandi bakanyikira badera bahindutse mu nyuma nabone mu bantu bagiye gushimira umukuru w'igihugu cy'u Burundi bahise ndashimiye ari muri Etats-Unis delegation ngo na Derek Baso yewe mugabo no munsi akavuga ati jewe ndebe gukorera leta FPR sivyo donc urumva rero kuba hariho abagabo nk'abaseba Sebastian bahagutse bavuga ati twe twotanga amaraso n'agatwe kacu twugasheta muga tugafata uzira ukuri tugafata urwanira ubwoko bwacu canke turwanira imiryango yacu yereka amakungu urupfu twapfuye ko kugeza ubu trop enough is enough rero ico kiyago nakibonye bagitangaje ni emission nibaze yuko ija kuba irimo ibintu vyinshi abantu batazi ivyo byose imisi amaze atavuga bavuga yuko bari Kongo ni cegeranyo c'ibintu vyinshi yabonye canke yumvise kuko ari kumwe n'abavyeyi babo ngaho ari muri ya village bakubarira zafizi na donc urumva ni kiyago nibaza yuko nagenda ngo kumaje kubikwishira sinarabizi isaha neza kuko bashize kwigerekerezo kari ya 18 so uyu munsi twite mu mwanya n'umwanya twite kagize kiyago rero nibaza yuko abantu boremba hari abantu bahagurutse bya mukuru abantu bahagurutse bavuga ati ikiguzi cyose byo dusaba turagomba yuko isi yose imenya ikatwicwa hanyuma zo bibazwe hazwi gituma n'idere tumufitiye gituma ko bari abantu baba bapfa kubinyungu z'umuntu ngo cyaka bikabana nibaza yuko icyo kiganiro rero ababishobora kubaza ko bobikurikirana hanyuma tusabe nimba n'abatabishoboye kucyumviriza ikibiriraho nimba byoshoboka
baje gutanga link tukira hanyuma abantu bazosubira bagikurikirana nibyo nibaza yuko nicuro bivuga amajambo ashobora kuvugirwamo nimba koko hariho nk'ivyegeranye cyangwa se ibintu abiri ashobora kuba yarabonye n'ibyo biba yarumvise apotre ntabwo bishobora guhamagarira amakungu akaba yafata ingingo zihuta gusumba ibyo baramaze mu minsi bivugwa na leta bivugwa n'abana bariya noneho bivuzwe n'umuntu arongoye kominote uko biri kose uretse kuvuga ico kiganiro nyene kuri televiziyo jewe ndakunda gusoma cyane ibyo yanditse aramaze gusohora amatangazo atari make ari kumwe n'abandi bari kumwe ngaho hakurya Yeriko babeshuza ibyo ba Moise bavuze babeshuza ibyo bari bumenebwe bavuze babeshuza ibindi byose bavugira ku marezo sosiyo babeshera abarundi cyangwa babeshera Kongo n'umuntu akunda igihugu ciwe kandi akunda ukuri muri ico gihe rero nibaza yuko ico yaramaze iminsi adakora ngira kumva bivanye n'ahari iyo access kuri televiziyo canke ibiganiro bigeze ko bitoroha umugabo sino nibaza ko aza gushimangira kuko ibyo yaramaze iminsi yandika kuko yaranditse byinshi anyomboza ibyo binyoma byabo bantu babo babaye abaguzwe n'umwasi jenoside y'abanyamurenge bacitegeka kwiga ntihagire umunyamurenge yicara yiteze ngo azoreba jenoside n'abantu cyane na giseke tuyita iturufu y'abashaka ni ikarata urumva icyaha cya jenoside n'icyaha kiremereye cyane ku isi yose umuntu yariwe jenoside aba ikivume urabyumva birumva bagatereka dukome n'ubu turabe yuko icyo cyeyi kitofata abarundi kugira cyane basi kibatera ubwoba bafata imiheto yabo bashingura agacuru bataha iwabo nibamara gutaha iwabo tubone gufata ubone twaruzigaje mugabo rero hari udukoko iyo tumuroze rwose ndaho bonje hamwe mugashyira amajwi hamwe ndimuvyura intare yijyambere udukoko bishatse kuvuga bishatse kuvuga yuko abarundi barazi ico bariko barakora kandi n'abaprofesiyoneri abasirikare bacu ntibatinya urwamo nibwo batotinya urusasu rwanaha guverinoma barasa ibyo ni ukuvuga ati niyo turufu yari isigaye barabe yuko ko urugamba rw'amasasu rwabananiye urugamba rw'ikinyoma rwabananiye batakambire bariya bakecuru ba nyina na base wabo kumbure bo bamarira yabo amakungu yoyumva bakabwira uburundi batitaha urabona yuko batagushaka ariko barira ku murango bwo mw'ijoro bagataka bavuga ati nyabunda mwabarundi pe mwana tubabarira ibyo twakoze si twebwe ndi kubera inkota y'abanyarugabo ndi inkota yabase batami dushinze ngo kandi ubyaza bageze ahantu ubunyamaso bwabaye bwinshi muri bo n'umunyamurenge muri bo iyo poje ku cibiro cabo bakamwica nyine bamaze kwica bene babo batari bake donc muri ico gihe babigira kubera ubwoba rero ntaho nyabwoko rihari ahubwo abarundi bagiye kugira ngo abanyamurenge bagire amahoro bagire umutekano babane neza n'abandi ahubwo umuntu ariko agomba guhonya abanyamurenge muri Kongo nuri kabaka ubukongomani akabaha ubunyarwanda akabaha ubututsi niba gumara abakongomani babigwanire babiharanire bagumara abanyamurenge uko bari bari kuko iciza kiri muri bo leta ko birabazi irabemera kavuga ati nimura abakongomani turavukana iyo bitewe twatewe twese si mwebwe mwenyene n'ikimenya amenya kwibemera abanyamurenge basaba general mu gisoda cyako aba ofisiye bose tutu ni kaserora ni benshi bose uravyumva mu nama nshingamateka baratorwa abadepite national ugasanga umuntu nawe yabaye umushikiranganje n'umunyamurenge mbere no bakoze abahanuzi bakuru bahanura umukuru w'igihugu bakorera muri state house yako harimo abanyamurenge none kwemerwa gusumuko bashaka u Rwanda rubashaki ni nuko sinibatse kuvuga ati emera bashaka igihugu bari mutubera ibikoresho n'inkinzo kugira ngo dushayagire mu maraso yanyu
twitugene twishigiye ku nyungu zacu kuba rero hariho generasiyo ziriko ziravyanga ni sawa mugabe ico bongera coco nta banyabwoko ry'abanyamulenge rihari nta banyabwoko ry'abatutsi rihari abanyabwoko ry'abatutsi rihari je barakuza ngo bigane ukasanga ngaha simba natemera kuje jewe nagiye wagiye banagiye rero yo bari hari nkabandi ngaha abanyabwoko ry'abatutsi rihari sinibaza aho gusanga ngaha wene byose oya nibyo kuko umututsi ni umwe nuko nta mututsi w'umunyarwanda nta mututsi w'umunyarwanda umututsi w'umurundi umututsi w'umunyarwanda umututsi w'umuganda umututsi w'umumasayi w'Ikenya cyangwa Tanzania turi bamwe nukuvuga ndahamiki naco ndiwocu byagiriza Burundi utunze abatutsi bangana uko bangana Ushemo n'abanyamahanga abanyamulenge nabone ariko abatutsi hariho n'abanyarwanda n'abatutsi bari ngaha n'abanyarwanda n'abatutsi bari ngaha gucuja kubesha mu baho ubuhunja bwo kuriko riraba ukavuga bo binembwe uvuga bo mwijenda no mu mugamba uvuge abo ngahi wacu twebwe turi ngaha muri ico kinyoma we ya hari umuntu abesha gateba kamwe nawe nakavuga Urigendo mugire yavuze yuko hari abasirikare bashikanga ibihumbi 14 byababa biri muri Kongo bigamije kwica abantu bari abanyamulenge nyine bavuga ikinyarwanda mwashe yibaza ko hari mirongo by'abasirikare biri ngaha cyo byarananiwe kwica none yabikombaye n'ibihumbi bingahe by'abanyarwanda biri muri Kongo batabivuga wamugande ko mwashe gutegeza gifise igihugu bise ibihumbi bikingana hariya bo ni ho 10 nabinga kwe dufise ibindi we ari wabo baganiki nta bitigiri yavutse benone liste y'abasirikare baje mu Kongo bayicishije mu biro kwa Ntongire kugira ngo tubure ko bitigiri ari karatanga ari byo warumvise ikiganiro nyakubahwa generale baratuza Gaspard Rwiza cy'Uburundi warumvise ibyo yavuze mu majambo make mugabo mazito avuga nk'umusirikare mu professionnel aravuga ni ijambo ry'umusoda urabyumva avuga rimwe rigasobanura byose warigeze wumva abiganuka rero kandi urugire none umutegetsi kuriya yirirwa aravuga amajambo akasanga n'abayabwira agaciro bayaha tashobora kwicara akavuga ati reka ngeza babona yohagarika yore ninda kirika arabyumva uzuye byinshi bazwa byinshi n'abanyarwanda ngo baba bizera ati cyari kavuga turazi kurondera amaramuko kuzana amaranga urubyiruko yareka arabuye bwo kwirondera abantu kwicira inzira ndoyaso kwicira inzira n'umushumba mwiza yubahashe guca ikintu cyiza kabisa ikintu cyiza ni sawa kandi yubahe yego ni mugabo arwaye arabe neza reka dusuzere muri mono inkono yo gusenga ikorotse yitani iri kuziko zikameneka zose shatse kuvuga iki ya foto nibyo mvuze akomeze yubahe mugabo ntabyo umugabo uciye urigende oya uciye ariko aratwumvise inkono yo kurusenga ikorotse ihitana n'iri kuziva zimeneka zose zimeneka rimwe zimeneka zose umugabo abantu baza kudufasha kubisigura muri komande barabusobanura uko biri kose hari uza kumva ko yagiye mu gusozera kino kiyago kumbure cerekeranye n'ibi byerekeranye n'inkonyabwoko cyangwa se n'ubwicanyi bukorerwa abakongomani b'abanyamulenge ejo bundi mukuru w'igihugu yafashe urugendo yerekeza Kinshasa nabonye byaravugishije cyane abo hakugiye akanyaru kwagiye kwishyuza amafaranga mugabo nabonye yari inama yari official yari yitse ngagiye kwishyuza amafaranga y'igisirikare bagiye kuvugana bamubwira amafaranga ko intambara ishobora kuba ikomeye mbego ntabyumvise wowe byumvise byavuzwe nabi byavuzwe n'abasesenguzi b'abanyarwanda harimo abitwa Mugo wa Gasabo hariho wamushikanje siko hariho pasiko bavuga ati nyamara kimujanye hari ibyo baza kuvugana byerekeranye n'iyi ntambara kugira ngo barangire buba motiva hariho n'uwitwa Viateur yavuze yuko twebwe cyangwa se abasirikare b'abarundi uyu munsi batari motive yuko amafaranga yabo batayaronse ngo abahimbinga amafaranga afite time y'u Rwanda ijya ku position y'abarundi
oya ntayavuye bo wibajije rero ko mwicara kimucanye muri imvugo burya gihe kimwe inkende ishaje yagize amero y'imyembe yavuga ati uko biri kose nubwo ntagishoboye kurira igiti ndakoresha injugunjugu ndakoresha injugunjugu yego yiri biratera mugabo uko itera ntihagire umwembe ukuruka kubera ingufu cyaguma citanira kubera umuyaga urinda gucirira iyo ari yankenge ishaje ingagi urabyumva hanyuma rero iramaramara kubera ziri zayibonye iri biratera ico giti mugabo bukaba bw'igitaro nk'umwembe n'ubu kirahinduka ibungeze mabuto wanakare ndakuretse munakare ni waruhiye mugabo yiriwe kitera yawe rero hari igihe ushobora kuvuga uti jewe abantu ngira ndabashobora mu kanya gato kazana amarakara menshi n'iterabwoba ryinshi kwerekana ibyo tuze byotuma abantu bacu baceceka mugabo wa muntu yakunanira bari gutangura kuvuga amajambo y'amateshwa atariyo deja mu rwego rwo kujya mu gihugu ca Kongo itangazo rirasohoka bakandika n'ikimujanye iyi nama agiye mbere kubera bavuga uyu bavuga perezida Ndayishimiye yahuriyeho n'abandi ba perezida aho rero niyo bari zambura za premier ministre wa Tanzania na he bose niyo bari mugabo bashobora ngo abarundi ese abanyarwanda biravye bakaturaba nayo badusumva kabiri keza kwera ku buryo babona yuko umukuru w'igihugu agiye kugira ati ntabara gusiza abana bashonje siza abana bagowe inzara amazi babona badusumva kabiri keza ikibazo cyo kwibaza mu bisanzwe umutuka ntagutore ni ikintu cyo kuvuga ati turondera ibintu byose byo gucafuza tuvuga ibinibi doko ukumenga ngo ega abantu bumviza ibiganiro by'igihugu barazwe kandi mu bisanzwe ijambo riguhora mu kanwa ricika inkonda ikinyoma iyo kibaye cinshi ntigihagarare usigara uvuga ibintu bose bakavuga ati sinabibonekana twarabimenye ubumuga turamuzi ko bireke ni ibintu byo kuvuga kwibaza ko amajambo nk'ayo yoshinze umukuru w'igihugu perezida Ndayishimiye n'umujenerali umusirikare ntafise umutima wo kuvuga ngo yocibwa intege n'umuntu avuze iki canke mukanze kuri iki oya kandi ikimenyamenye yaraberetse yuko atari umukuru w'igihugu ahobahoba kuko bari biteze ku vy'abandi bari babazeho n'ikimenyamenye kuva afashe ubutegetsi umutekano w'ingero uhungabana mu Burundi nta n'umunsi wari nta n'isantimetero imwe barashobora guhungabanya kandi bakabikora byose bari bazi yuko bishobora gushoboka kuba yarashoboye gukingira igihugu akayikingira umwasi kandi atari kure n'amaterabwoba n'integuro zitarizo ahubwo n'umukomanda mwiza afise igisirikare kimeze neza gipanze ku buryo yaba ari abandi ntacyo bari bakwiye kumusubira kuza kumuvugako muvuga bati abanyarwanda nyakubahwa perezida w'u Burundi wisarayuti uwo mugabo twemeye kubona amahoro n'ahandi hoho ubujyano mwene ubugowe bw'amakondakonda boboreka ntacyo buvuze abarundi barazi ico aricyo umukuru wabo barazi imigambi afise barazi urugamba ariko turi fiere uno munsi atembera atitega agatambuka atihonyora akabaza yuko ati igihugu cacu kijyanye n'intare gikindi sava nayo ibyo bindi byo nibareke ntacyo bivuze n'amajambo nyene y'amasubikano abasunitswe n'impemu ku buryo atambuto y'umubare ishakorerako nta na kimwe message uko umurundi ga Apotre makino gihe rimwe na rimwe bishinga cisha bagatuka nyine cyubahiro bagatuka abari mu nzego bagatuka na leta n'abatuka n'igihugu by the way koro n'abatuka n'igihugu nyine Burundi ugasanga umuntu yubatse igihugu kandi ari umunyagihugu wo mu kindi gihugu no we utumwa buha mu Burundi bo ngabereho
abantu bakwiye kubimenya igiti kitagira ko ibyanga ntawe bitera amabuye ya Burundi budafise umugabo w'abagabo avuga ati igihagararo cyo yatubujije konona iyo twagomba konona igisure ciwe burya bavuga mu kirundi ngo igisure cy'umugabo gihakuza munini sivyo ayo majambo ntabwo ariko baravuga iyo umukuru w'igihugu avuga ati jewe uko mubishaka niko bigenda munyobore mu bavuga ko ari intore babirwa bamuvuga ati ni intore abamukunze gose umubanyi mwiza gisawa mugabo kubera hagarariye inyungu z'igihugu akavuga ati aho umurundi wese mbona nohagarara kugira agire umutekano ndahagarara yabaye intama mikuri ubwo yabaye intama mikubazi w'igihugu rero numugisha ku barundi twebwe rero uretse ugomba kwifatanya n'umwasi w'igihugu dukwiye kuba ingabo ziwe tukaba abamufasha amaboko imigambi arimo tukayishigikira akamenya yuko utwigora ariko aratanga aritanga abarundi tubona ahubwo twe natwe tugahindura tukabigira inzozi mu kindi ngira muri message ikomeye aho ntacyo umuntu yorenza ko uko biri kose n'abantu bakurikirana kino kiyago afite icyo bivuga no gukingira jewe ubwejeje aho nyene kumbure ndaho umwanya abantu badukurikirana baze kugira icyo bavuze ko haba byerekana genocide n'ibyo bavuga ku Burundi n'ibyo bacuza Burundi ariko gusa hari na message mbona woha babandi batirigana babarundi nyene babandi batirigana bagashaka kwifatanya n'abandi b'amasi y'igihugu niwe butumwa woha nk'abarundi mbo ubwambere hoho ariko ukavuga ngo umugongo mutindi wamugomba guhekera ugomba kubuhekura uravyo yindi mvugo kandi baravuga kandi burya imbeba yo hanze yingizwa niyo munsi ari ikindi nacyo umenye yuko uri gihemu ku mpande zibiri bugiye amazi y'igihugu cawe bagukoresheje kugira ngo bafashe kugisambura bagukoresheje kugira bafashe guca intege umukuru w'igihugu cyangwa bo bariko barakorana mu guteza imbere igihugu wowe ukaba umutego kuri bo akanwa kabaho guhezagira ibyo wanyu bakabivuga mu yindi mvugo wewe ubaye igihembo kuri bene wanyu ariko nuriya gutumye dawe ukembera guhemukira bene wanyu nawe nakushira kuri liste y'ibihemu n'umunsi wonjiwe ntuvuye ngo yogushikiza mu binyanya avuga tuyo ni igipfu uyu uyemeye guhemukira bene wabo kuko utunyungu dukeya twamuhaye twebwe atacyo dupfana twomwizera gute mu yindi mvugo rero ntuje nawe ngo wishigikire ngo uvuye ngo je baranyemera abanyamahanga ngo turi kumwe ngo nisabo baranyumva reka nakubwiye aho kukumva ibyo ujya bazobiguha nizo mfashanyo z'imvugo zizoboneka ubone sode kado apazone mugabo kuji iwanyu bakwise igihemu no kuri liste y'iwabo kuri liste y'ibihemu barakunose barabishize nibahitegura uko biri kose nibaza ko batagiye guhitamo kubiri